Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salanasang. Selamat Salanasang. Selamat Salanasang. Tamioli ke? Ya. Selamat Salanasang, selamat tongtong umpe mami. Kaborona puang inde buntu sarira. Lan pamarwasan umpakaraya. Pembukaan sidang sinode wilayah yang ke-20 Gereja Toraja wilayah 3 Makale. Good morning everyone and welcome to our worship assembly. Ta Siti Rolindo Salanasang, ta si Saileke. Ya mo. Ta si Benpe tahu mami. According to the local legend, Buntu Sarira was once a sacred place featuring a direct connection, a tangible staircase, eran di langit, between the earth and the heavens where humans could interact closely with Puang Matua, the Torajan term for God. This close relationship allowed people to seek divine guidance for their activities until, reportedly, the connection was severed. Yes. Beyond the legend, Buntu Sarira holds a place in the local history of struggle against external invasion. It served as a strategic meeting point where various Torajan figures, known as Topada Tindo dan Tomisa Pangimpi, people of one dream. A burning torch beyond, lit at the peak of the hills, was used as a signal for fighters across different regions to launch coordinate attacks against the enemy force. Paunganan roko liku parerungan roko tadongkon inan madatu dining kombongan itu ladi po melona ladi po rapana ladi po bangunda lan tondok sia kombongan dao sarira parerung. Sarira
lata nete dao tebot to sarirae bendante kabaranduan tu nandanga pangur rande-randean taisan rika tau tae kata pelelei padang adipilei langsa ditonno buah matasak do allo angina kulla pura di pelendu tonna di babendan pasabungi tonna di patunan nang temuan di bali malilin ungkutui kada turu umbongo bisara misa bunganna lili dale pongan bulan pandan di batari kallo misa kada di potuo pantan kada di pomate dipilih langsa ilan te allo to demo inde kulla dinei urandukki inde kombongan kalua unggaronto inde tinimbu malambe iya pandang siranna sola pandan umbalayanna angga pantarana kakombongan sallo pangloloan esokanna to sang petayanan makamban situn dan to mamma manimpa siru yang to matindo ilan telilina lepongan bulan pandan di matarik kallo tanda tasigina toringi minanganna kumua limbo nasangamo angga kombongan sallo tasik angga panglolo anda esunganna to sang petayanan inde mai baiti digente biya langan unto dingi bulani katium baranta tandabu tunta massola nasang kumuwatae mopa derupanna tangati killang pantarisan bulan tiumba tasiki tamparapana tountorroi tongkonan layuk sunganna to sang petayanan digente tongkonan sangul lele badan pekerja sinode gereja Toraja tungkasanganna paka paraka angganna temai digente taruku bulaanna tongkonan layuk lolo sumadigila esungan pa kalandoan sangka angga tu dipangannai kada dilupiran pa bemalian dio mai nenek mangannai sangka todo lolentenan panikuan digente toko adat pa gantiananna tati mangikure sumanga tarandei pole paraya kumua inde padang tuo balo kalebu batu laparan manda natarana kada turu naloloan bisara misa abunganna nasoyanan digente tontorroi tangkena lamba unni sungi kura pakna dai-dai tuma parenta tungkasanganna pada limbo duka to mangka dipilih langsa to mau pun dituro ta'aba badan pekerja sinode wilayah 3 Pak gantiananna ke di tiro-tiro ilako tungka di patak pai mata minda siapa lata daka lata peang tae mo pa deru panna tang tikillang pantarisan bulanna angga pantarakna kombongan sallo pangloloanna esunganna sang petayanan tiumba pantaranangna klasis Makale Selatan pantaranakna padang tuo balo kalebu batu laparan padang rongko toda tondokna lilina pasekakanna klasis Masanda tiumba diong mai padang kalambunan nallo loson diong mai kabotoan kulla klasis Marampa Makale Randan Batu Pak Buaran tiumba duka pantaranakna kombongan sallo panglolo anda esunganna to sang petayanan to diong padang di buah kayu nanai bendan kasipulunganna kombongan sallo klasis buah kayu tungkasanganna paka parakatang di pasalian rinding tang di paleko namanang ngabanua klasis abba abang batu balepe tungkasanganna pantaranakna to diong padang kalambunan nallo daenan kabotoan kulla dipo pali sunna umbu dipo mari rinna tallo tola
tahu parang dipilih langsa di tondo buah mata sak di jai umpaben dan papa maana inde lepungan tondo klasis makale tungkasanganna di umba duka pantarana na klasis rano di omai ka lambunan gula paka paraka situru lamba si barubarana pantarana na klasis sangalla di omai padanga di basetang mana tallu lembangana klasis rembon tanga di umba motama te pali sunna kaparanduan di kilang pantarisan bulan na di yung talutung bulan na inde pangur rande-randean paka paraka klasis mapak di yung may liliina parang di simbuang di umba duka pantarana na klasis rantamparan rante tayo klasis simbuang klasis malimbong klasis rembon sadoko klasis pituang sesen klasis makale tengah klasis mengkendek timur to dao to di gente to mabamba madao to men tiang kana lina tallu lembangna klasis silanan klasis mengkendek klasis makale kota klasis makale utara klasis mengkendek utara klasis gandang batu klasis sangalla barat klasis bituang klasis sangalla selatan klasis sulu salu den pimani tang na lambiran dan di puduku tang di pasal yang narinding tang na dete bukan di lengkon di daku tang di paleko na manang na banua belan nama kamban muki situn dan mali manimpa muki siru yang kaboro laumpa bendan ni teka paranuan laumpa tunan nang inde panguran derandean kurre sumanga tamas solana sang sampa tudingi parayanta anggamairi. Ya tu patulan talu dia mai puang tumbarali langi solalino. Salama umpau sunga masalok na kepada tindolan Kristus. Merampasan jemai Kristus sungkurai penami solanasang Kontorai duka kalian suding dilambi epi tupak kamasyami moi anna tu batuai saba manasa tanglana lambi tu tawiya tomai kamu mo tuhinan pentilindunganku siya mirinding pala na diomay kamaparisan mi pae punina sengo latek makariman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk momentum yang baik hari ini. Kita ada di tempat alam terbuka, karunia Tuhan yang luar biasa, dan kita bersyukur karena teman-teman dari seluruh klasis di wilayah 3 juga boleh hadir bersama-sama, dan kita mengucap syukur untuk momentum yang Tuhan karuniakan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya membuka secara resmi sidang Sinode Wilayah ke-20 Gereja Toraja Wilayah 3 Makale di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Menyukseskan sidang Sinode Wilayah ke-20 Gereja Toraja Wilayah 3 Makale. Sukses! Dan saya juga orang Katengnya Rantelemo mendukung sepenuhnya sidang Sinode Wilayah ke-20 Gereja Toraja Wilayah 3 Makale. Hui hui. Dan kami orang Cantik Sari